Normal kenyam kana jala kontin ba ripon titi ba kaleng an wala shang ka ngwan ka pai wero ron kindang ro jendang ro dich ban racha katin kon lat korodian te kon ke new ripon banaling ka kwido ar shal ka me panyijiaar county gwaznan tene content ka korum chor lare wishin winami ka korum mo chato golo shirme de ko la shirme kam dori shine ti chop kon wan siglutin ripon banjeling kel ko de konte galiang panyijiaar county shari pore mo chai nungtin bukon kula lenga gwa ka jo shalat gwa me chalado ne dangwan shikaliu gwa mi chikorche tokten ka panyijiaar county ka unit state pan ka jo mi shalat director general la state minister of information amdala la kalare wichin winami jani chiriga mo cha twok ka 2:30 pm la taro mutetari kai changdar ka changa dok ka pai waro ronkin dangro jandangro de dich ne re konti nyen ken gwadrana nyen do tin man nyen natin wa ka netin kontin la kidi indin kontin la loyal ka commissioner mi jidin no pai kwan commissioner jidida pai kwan newly appointed commissioner rama kwanya acting espelemayo chairman la kuar espelemayo misoro yet nathaniel che kwan no so kware akwanyo shika chineka shika ga kanetin content kwarameniam la commissioner an chakuru mishala majogbol chineka kanna ne ramadan pai kwanya jen gwadan shiga mo je toktin ka kor pade paiwe ala oyet jen she Stephen Gairik che kwan ala commissioner of panyijiaar county she majogbol shola me mukula teke negati ki support reke de shakur kula toga shoje wuch no Gorgalwak director general minister of information ka unit state chelare wonene janakur tuoga dora chalka me tiapayam jen gwadan to korten chelare non koromo chalechi tuoga kwi disagreement ke gang mi tuok tel ka donka na ren linka do bana kwa na kwa ka ponge je ke kwanga na kwar ke kwanga na la kwar ka kuma spelayo la new commissioner pa kwan wa look supporter would ka mala kwerwen mala commissioner lokane shi minister shayla do ne kine dan wan tika liwere kormo wona karam kel bam chala no ramkel dio je associate ka commissioner no ka police chiramkel wa chaje mu ka bot en gwadan ci reke toktin shi galwa mo charo ka radio no ne re kon ka long ka tin let ka investigation duno kan duobadan ramadan tika responsible ke man to kore bilia bot work wa kana ne ngach humanitama la individual that as the responsibility and an to kore ke kwiri ke ramadan and to kre gamo shela duno sha kume sha yala gwasa mo ke jeneri adan to korten no en kume chala gwasa mo kume espelayo kanidin content gang ka jeneri mo ke kanidin content da tin gang ka ke those who are protecting resident rei ka panyijiaar county ne content ka ji espelayo la jene place mi cha control espelemayo waji espelem members wa taken ka position the third but ka executive director ka panyijiaar lo ku ke long bari ne dial content wanamo kanete content la ji espelemayo ga jo chalat gwasa me wana chi reg mo chatwok reason nan to kor ke je cherme ngai kon te tana da chaje nok no dong mi cha kor mi di chaje kwan and then bineti bikana lok so yo bine to bukan gujo ke ngulu gi randa ga jemo karam na chaje kwan acting chairman ne to walat ke no nena kana na tanelo yet ano chana chaje de kwan but Nathaniel yet is the right person ko jen the acting chairman atama en mudela da mude kum dara gwa ga dara jalat take a power ko jela acting chairperson in absence of Dr. Machar so much a good ram me chele den da ram na dara je kwan tele problem and commissioner me chaje wo la kwa support commissioner dodien shago no dong bu korbe nyok mu we ka woni am ko jen ta dan do le do ro de je so kanere kon nyin gwas me
gwachine dan wan chi yiken nientene kan wer kan dial so an commissioner wal chalma jogbol kan yan commissioner jadid ampai kwan Stephen Gairik kan dial le kan kel misha ma jogbol cha jogno jin nyuri ram mi ale lo gwas ale lo kwerka dere nok de support je ko de let kel she de lokko jen tala la leadership shen che jek gwaye batana la na kebno misha wujo teleposition bele jek no so me michiro de michiro lare which will me chine dan wan chi gluten so michi the same thing je konde to ne kan nasir me cho yet che kwer de che kwan wo je kwer de tin won so me che to kan nasir ne and then chune konde kan nasir tila jas fela yo chu kan look special community kan wono bugalwalo bangodi kwam cha je buwch ko jen rami mo de tin gwade dan yan ka dakre ma chatin kan woda ba eleyal ka dakre ma char mo de woje chinere kontin la community den kel ka kwar ne galwalo mala commissioner ajigara do cha wuch me chu de dan e cha kwan me che ngaje no dong de der tuok me cha kwan che la no we gwar to de be tuok mi cha la no chen kwar chen be jek no logena okay ata no ko cha la do wona ne en kwar galwak beretin amen mi che dakre ma char che barar amen mi cha dakre ma char cha jo release ajan ba je kul wo jone par gwadan wo dakre ma char wo de rek gwasmo cha ne de konde ja kwan cha ga buch buga te ga position ke unless chiran cha tai me karan kana tai den medil te ga position mo ajan ta dan len ngwane je so na mo me kana control ko kwa control bo ko chira me dan cha kwan me cha la no en chen bu gwa kwa mo kan yal ka galwang ne ba che la ro chen kom chen ba kan me dong de na de garwal ka kuida so chu go nyur me chu go nyur ya na ju go no an ko inga ta jor so ko kuja mo mi si alar yen wejen wen chen kom chen ba jek no je telere no so ajan jak wi ko ba gwaye no ke jan jak na ko be palpin be tena mi si alar ne che ke ko dillo ajan ko cha kwa nyore de kwar no ba position mo ba je jek no de che ko che je to gore de kon lia de kon linga nasir but ko chiram me che pel che gu je no wen ata no so kan commissioner mo mukule te dor cholga panyijiaar mukune ri chop kon wan ja liwo dumo donga ne chiram jo no chibo wi kwamda beto wi kwamen mi cha dar mi cha ja kwan okay dong der te ka chung but wole ri cha ja mo ke siasa kan wada bo ene ri ama bo teni kana jas pele ayoten so dwel mi dir longo no ne dan wan de ke liu ka dar ko do ma kan ngai ke je no ko jan ta dan to why liu na lora bang ka mi dong de longa kap chung so na me jeri gadan cho da lare wicin guni me ne dan wan shika liu gwadan ci ko ce toktin ka jiboni ramadan la responsible man to korko bi jes fela yo bugo de nak da wicin guni mi kam new commissioner kana commissioner dan en charge karamo kanangach bada walat ke investigation ku ma spelling ke spelling ayu karwa da gwadan tigitin ka panyijiaar ko na me mi jaga long shi magwa jele dana gore de nyaye kel ban jega lerin babay